Hello， 早晨，姐姐。早晨，Sir。你叫咩名？我叫 Maggie Rosalia。你今年幾多歲啊？你今年33歲。哦，OK， 你結咗婚未？我結咗婚，Sir。有冇小朋友啊？你有冇小朋友？個仔有一個仔。有一個仔 ，OK， 好。咁你嚟香港做嘢咧，邊個照顧你嘅仔啊？Kalau kamu kerja Hong Kong, siapa yang urus anakmu？老公同媽媽。你老公同媽媽，OK， 明白。好啊，咁姐姐啊，你如果嚟香港做嘢咧，你準備做幾耐啊？rencana berapa lama kerja di Hong Kong？喺香港6年。想喺香港做6年嘅。喺香港6年。你老公 OK 係可以俾你過嚟香港做嘢係咪？Suamimu setuju kamu kerja di Hong Kong？ 老公 OK。老公 OK 冇問題。好。咁我想問下你啦，如果有老闆喺香港請你嚟照顧老人家，你中唔中意照顧老人家啊？Kamu suka gak jaga orang tua gitu？ Suka。中意。係中意啊？OK， 咁如果咧係照顧一個公公啊，公公咧就身體都健康嘅，不過就行動唔係好方便啫，行路會慢啲，可能要用拐杖慢慢行咁樣咯。Maksudnya kalau ada jaga kakek umurnya dia masih sehat ya, tapi jalannya agak belang-belang ya, jaga kungkung gitu ya. Dia bisa jalan sendiri tapi pakai tonggak belang-belang gitu. 你照顧公公有冇問題啊？好啊，冇問題啊。OK， 係啦。咁公公屋企咧就多數時間就係公公同你兩個人啦。Kalau sehari-hari kebanyakan waktu kamu sama公公berdua aja gitu ya。因為公公有個仔咧，佢就喺出邊做嘢嘅，平時比較多時間唔喺屋企啊。Ya, ada anaknya公公tapi dia nggak sering di rumah karena dia pergi kerja gitu ya。係啦，咁同埋咧，你冇自己房啦，kamu tidak ada kamar sendiri ya，ranjang atas bawah gitu，上下架床咁樣啦，瞓啦，O 唔 OK 啊 ？OK 啊。OK 啊，冇問題啊。同埋頭先公公都同你講咗，屋企冇冷氣嘅，tidak pasang AC ya，itu ya ruangannya ya。OK， 冇問題係咪 ？OK， 好啦好啦，咁同埋咧嚟香港做嘢，如果有時星期日唔放假咁樣 ，O 唔 OK 啊？Kalau misalnya nanti minggu nggak libur diganti uang， 唔放假咧就俾錢你啦，或者有時咧會調假咯，咁樣你係咪都 OK 噶？Minggu nggak libur nanti diganti uang atau tukar hari gitu ya？OK， 都可以啊，好啊，好，咁姐姐要學多啲廣東話記得啊，Ingat ya harus belajar bahasa Kantonis yang banyak ya. Baik. OK， 好，唔該晒，唔該晒，希望香港見到你。OK， 拜拜。多謝，多謝。